Hey guys, ninjani? Ngiphilile. Njengoba ningadi igama ngikanyeza ngithi and then ngite la ku-TikTok into ngitshela ngendzaba yami noMoja Love. Ngendlela basenda ngayo iMoja Love idlalele kakhulu ngathi guys uma hlala entabeni into la ikhuluma-ke emaqiniso yonke. Ayikho into lengaseliciniso, so ningathi hayi amanga iqiniso into la ikhulumako. Last year because bengisolo ngekho kuleyona kuMoja Love bangibizile futhi bathi bangidinga and then ma-talent amangidinga nemali amaningi, so bangidinga kuMoja Love bangiklop ngikuphi ngempilo and then ngabachazela ukuthi mina ngi-move on ngempilo, so ngi-move on ngempilo, impilo yami ichubekile, nginemuntu ngihlala emzini wami like ngi-right la ngikhona khona nemuntu wami, so bathi fune kushutha nami. Okay, ngavuma nami because songini guys niyazini sifuna imali, umsebenzi wami since ngicala kushutha nawe ishutha kahle, so sashutha beza basayinisa ama-contract kwaba right, savumelana ngendlela sivumelene ngayo solo look. Okay, sashutha sacedza last season nami ngileya ye-engagement nale abantwana and then ne-miscarriage, ukuthi ngithole miscarriage, so saceda ukushuta lapho-ke last year. Ngithi say this year ngaboma-April basibiza futhi and then saya ku-boardroom bathi fune sibuyele kwi-show, bazosendela ama-contract bathi thina siyenza ngomnyaka vele yazini siyenza, uyakubona, soshutha basidinga. Okay, savumelana vele ibani lesaminye i-boardroom bathi ngize nomuntu wami, vele ngeza naye umangele ukuthi wayewangibiza ngeza naye and then kwaba right, savumelana ngayo yonke into and then after basenda ama-contract nabasenda ama-contract nabayisenda i-contract akusasi main cast, it's a supporting cast guys, main cast to supporting cast kuye kwenteka kuphi lokho-ke and thina sititering from ukudala sine-content, ngiyazi ukuthi siya like sine-content ukuthi sijabulise abantu, so imali yakhona seyihlile ayisafani naye last year, cabanga. And then mina ngimthetho ngazi ukuthi nawusayina i-contract ngeminyaka yakhuphuka imali, uthi nakhuphula ngini nabo bathola imali ngathi badla ngathi yonke indzawo, so okay sayisayina ngavuma for ukuthi indawo thini imali angithi fene ngisebenza umsebenzi wami and umsebenzi wami bengiwuthanda, benginganamahloni ngawo, whatever le bengiyenda bengijabulela. Okay, kwahamba iloyana inyanga sishuthile bona sashutha, ngashutha nogobela wami, shutha nabantu abami, umntwana wami nishutha bamvusela amanceba, izinto lezi zenzeke because u-abusekile le bekakhona khona and then ngashutha nemuntu wami, abomamezala nogogo and bonke labantu engishutha nabo bathembisa ukuthi bazobapha something, bazohola nabo banigobela wami, bamtshela ukuthi hayi nakuphela iloya kuzocala kuhole bonkanyisi and then inyanga yesithuku kuyohola wena. Cabanga ngisuse umuntu omdala sihambe soshutha sikuphi siyimise le nale, omdala nenyanga honestly. Okay, hayi khambe imalanga-ke maybe sengishuthe maybe ngathi bo-10 episode, sibizwe ofisini bathi nale senze khona wrong. Okay, sabuke lo-ke maseko athena ya
yena amadoda thina sida namadoda eshowini ethu, ishow le yahle simehlisa sithune ngemadoda ethu, so amadoda ethu akafunakali. Sho kuthi maseke ubani ukuhamba emuva kwethu ekhuluma izinto eMoja Love, sho kuthi bangafuni umuntu wami. And ngiyibona ukuthi hayi uyambona ukuthi uhlakaniphe, umuntu wamhlakaniphile, and then ayihlakaniphe, so une-content eningi, sine-content eningi and as-fake guys, sishutha i-reality, asifani nabanye ukuthi bayafeyika ezinye izinto, thina sishutha i-reality show. So hayi kwakhulunywa laphana bathi yana bazosifonela, nasiceda khuluma bathi sizonifonela izolungiseka. Hayi sibuye ekhaya kuhamba emalanga mani, kashuthiwe bashutha abantu. So la ngibuye and umuntu ebakhuluma i-producer yethu Jules athi izonifonela, angafoni. Ngithi ngimsendela ama-message angibluthike, ngisendela le message angibluthike, abanginaki. Uthi ngalenye ilanga bathi hayi uyoshuthi yamlodo, hayi ngihambe guys, uyoshuthi yamlodo, okay kube right ngibuye. And then sukusela lapho-ke angasashuthi, bangasangibide bese kuseni episode lamancane ukuthi ngicede. Okay, ngibone i-video shows abayi-advertiser, and then yena angiveli ngishuthe kangaka, ngihluphe abantu bangaka ukuthi hayi zini siyashutha, ngicela ukuthi sishutheni abantu abadala. Hayi ngibone isho siyadlala nakukhola nakholo, and then ngathoma sahola, and then banginika 8,000 yokucala, and then kwagcineka lapho ngathola imali. Ngathi sengiyabuta ngibethe ngifonela lo akabasaphenduli mafoni, afonela bendani, ngagcina ngasenda i-email lalaba cool from Moja Love. Yahlala maybe email akhona bo 5 days solo bangangiphenduli, abuya bathi bona ya si lo yana i-contract yakhe iphelile. Hawu iphela kanjani? Ngishuthile up my episode engashuthile, why angadlali kanjani guys? Bathi ayikho into le ngizoyithola, ngamane ngiye phambili because of ngisayine i-contract, ngivume i-contract yami iphela ngoJuly. Njani yo, sidlaliwe Moja Love guys, sidlalile. So ngize ngithi la asazi ukuthi senze njani, so sifuna usizo ukuthi sikwazi ukuthi sende njani. Ibani kuningi because of iMoja Love idlala ngabantu baningi, abantu abakhalayo, abanye bilani basho, nabantwana basho, nalomunye nje bakusasa bamngcwaba. ngeMoja Love iropa abantu, yasirobha bathatha an-advantage because of thina sibofamjuli, especially ngisho ukuthi maybe ngifamjuli atshathi hayi alona ngeke ayenzawo lo, kodwa hlala nje so sikhathele guys, sikhathele kakhulu, isirobhi kakhulu iMoja Love. And labanye basaba kuvela because of basaba ukuthi maybe ba-threatenisha, cause ungathi uyakhuluma batshela ukuthi hayi bazokubonisa, bazobona ukuthi benza njani, cause bakujwayele lokho. Ayikho umuntu esizokhuluma naye njengoba bachaza amahla entabeni, nawuzokhuluma naye bamblock nokumblock. So guys into le like sesikhathele, yes siyawufuna umsebenzi, so no lokwenteka akwenteki because of badlalile ngathi kakhulu guys. Yiko lesifuna ukuthi ngisherele kona, sibonisane ukuthi singenda njani, mara asihlala ngicedzanga la, sibhizi nge-life, aku-life ngiyangena bese seku-life nje kuseni. So ngisaya phambili noma-broadcasting saku, so bengithi nje no ngitshele yona leyo. Kuningi guys, kuningi kakhulu, kuningi. So kwamanje ngiloko. Thank you.